Ayo, Kiran, Basyam. Oh iya, iya, kusa kamera sama nih. Oh iya. Oke pak lagi mau iya. Wah, di pes tadi itu silingkon nanu siang le, silingkon sama niku. Ya tu buah mereka ni nangan ni baile. Sebab apa lepas suli-suli dulu kita email lah. Nah, si dulu kan aku naman sangat lupa itu aku kawin. Ternyata aku nikah, aku kawin. Iya. Ini namanya bayi di bala aku titi. Soalnya kena tang labi ini silingkon nori tu jo. Namanya bayi, ndak bayi kira-kira tak emang nomor kepala kau le. Ndak ada kamera ke jo. Ndak kira-kira mau lu bayi ini tu. Ndak nak baik-baik kan lagi baik-baik. Oh suluh, oh iya, adin tu. Budak dek bayi na yo. Bayi panganduran nasang jo, bayi panganduran pejantan. Telepon jadi dulu. Oh, lambur titi oh bang pak, ya lambur di ya tom teh penggah. Ini mau titi mau telepon nih. Nah kalau dia titi, halo. Ha oh. Dari kabina nami timbaluk ke. Oh, betul berina. Kabo berkapimu. Hah, nalik nomi baik-baik lah kak apa? Mutan dia mau ke baik-baik itu yang baik-baik ku. Begur ku kak apa? Dari kiki. Oh, betul berina. Apa peri? Wali. Dia tu seorang atau mutan dia mau ke soal tu dia pasti selingkon na. Nah, tidak ina bangoki ke dia apa di bala ko lemali ki kata toto la kon na. Nak kon kini ko. Mesti mana ko lemada ko dito lah. Balik ko meki parang luko. Virtualin na. Masuk ni maro iya. Oh, kata ini bukan tu alinan. Gimana deh? Jelas tu. Halo. Papa, ini nak tutup iya. Itu dia kita orang lah Nilirangnya apa itu sangat sih. Mana bang, gula aku ti. Hali bang ani. Bisa nampak beluk keropok gitu le. Tadi mana kiki sulu. Hal sisto mai. Nanti bagi tu. Kalau kita telepon ni bukan tu alinan nak. Bukan ada pira. Dia tu. Kila mengali ya aku kita game dulu. Depan sembah musim pusat. Semua kan nasi marang nasi apa tu? Kalau be sumpuli ke pegang mulai mana korban tahu kan dia nasi tongan yang lebih soalnya. Selok. Menit tahu eh. Oh yung luto lang apa Selok eh. Selok. Kosong benar lah. Mak di mana tahu itu. Wah, yung tahu latang apa? Mak di situ sumpah na masih dah mau tahu tahu kusangan ni na. Ya baik na mana. Kurangi motus yang mulobang. Lalu kuala mana nanti. Bayi tolongan nomor makan tangan ada. Minum itu di bayi di mesong kalian kan dia nama awan. Ada pitok kalau geram pukul. Salah itu lagu baru. Aku tidak takut kan. Masukkan diri. Tak ada pitok kalau geram pukul. Mana sumur kelak apa? Iya kalau be. Wah, situ orang ni tindih. Mereka itu tir kami tu lah. Ketahuan nak. Dia marah kai. Budak bayi mulai suluk. Mana arti lamuan weh. Di kuar kia mati tu sini kuhanan sang menim. Mana arti lamuan kenan weh. Lagi balu apa bang ko sa. Talo ni kaseng ko na ko ba game doa.
Pakai nali pulsa data. Buka marah ni nalang tengah aku pa. Kung nalang mo pa baluk keropokin ayun na. Nenek ay mula kok. Bili merah tak bayang bang ngaramala. Naman mo kulo kalat isulog. Ska piling nasang kat yun. Narugi rin ko. Tagilong baluk keropok nasang eh. Ska piling nasang taibay mo eh. Wah, waga tu kalala na to sama nila. Ah, TR ya. Menurut kami, prediksi kita mesti sekolah ya. Kami tuh mesti sekolah. Nah, di nori itu piso. Depi, joyo na di ano dako. Ni tibo ko ni kandangan na dolo ni libala ko. Ah, bikum sangat tuh. Bili Mana ramah lama dia tan lalu anak main mutu mate share ko wiki share ko ger kan di itu pilih mir dia. Oh, hindi marka suluki. Taruh ke piling maro tang kubela na misa dukar ate. Hindi mo eh. Nate suluki. Jangan lupa sakang ate aku bawa eh. Oh ya tuh. Dapat keluarkan deh. Baik kesayangan putik pa bimbang kalau bi. Tapi tinggi pulsa. Gira rakate, laki rakate, bayi rakate, bencong rakate, apa rakate suluk. Tingkan mirkai. Batu nak tingkan nih, nah lebih bisa putih kami semi teh. Bapak ike. Ukuran na anu teh. Pada kerandoan atau lapangan lo SMP Kristen. Jadi lamang-lamang nasang itu kilmu wala ko selingkuhan nanti. Bayi mo kumita tingkan niyo. Ha, betul ko no ko ito. Una ni may tebay dulu dulu suluk eh. Mama ni komente ka tebay mo api kung saan to suluk. Eh, tebay tela. Bitas sih. Kadalosa. Ito na pincho. Ano pa ako wala naman kalo. Tuloy na hindi kalo bit. Oh. Naman mo sa suluk eh. Mili ko tingkan nilo to eh. Baik ka abalo tu. Numili ko mali sonali. Mudah bang kadamu Ika kalau saya perlu nanti aku mau tumbi ke tingkat mana aku minta tingkatnya. Ay, sonde itu suluk. Los ang ginagalitin na ro pekali sonda iya. Da kay delo lebih na niya melo na lu sandara kita beso suluk ya. Namo pa siya amiko. Weh, sini mi kita pokka. Nen itu dulu nilalo ako tindi buwan nomor kaya. Melong tindi nam suli-suli masih ada bayi pejan terleweng ko. Nino dan tamis teh siam na bela reno pasi tino. Wah, milo mo te suluki. Manumpo. Ay, bisa ya pira tuh kan diti. Pira senti kidiu kurite. Misa senti. Wadi manumpo. Wih, na kaya kiatan nanti sulumu gua. Kapil lang tambo ko na. Ya teh mo lah. Wah na. Ite aku pa min hinte kalau be. Melong teh na. Umi ko tuh mo ko to suluk. Mukha ko ni napili bang ni pili mo. Si suka ata to. Pembeli adalah raja. Umi ko tuh mo sana to suluk. Pare kan utuh ke. Nah kan lihat mau lemeli tak mau mampu. Bulan apa sih? Nampi bulan 10 mo ya. Mau kata dia lupa. To selingkuhan na siya, piso lang, mulai sorongan ba yun lumuhalay tayo. Nagbalula ako kupidya pa, to si kapiling tayo may na ano. Nabaya si Misa Emilia. Baik ko siya nga kuti ata talwala. Action. Wah, ito lang tanga pa yun. Maadi serius sa buwan na yung tula. Kabur yo. Oh. Ya to dikunci-kunci taruh tuh lagi. Action to? Iya. Mami tek ini apa lu kan? Apa? Kapiling maro tuh pa yun nala. Action. Am tek kalau. Tek tendi yo Action. Kumami ko ano? Kwa bulis sa ano sa pulo mo te. Iya. Ambil nuli di kamera mo. Aduh, ano yan yun? Rusak daw. Bisa juga tem ka. Action. Kan itu kenapa lu buka dulu? Kau mami. Meloli kita. Mana ketem kamera teh marang lah ka. Iya. Oh, milo. Meloli kita dulu teh. Salah ka teh di ngam teh tol ka. Lam kwarta ko. Mo musak itu orang pilih ni kan. Oh iya,